nonsense. Petrbe, ale čo robíš zo všetkých spotov tam, ty dement? Ich sa nedá prediktovať. Dobre. No, ne. Výborne! Toto asi neprežijem, že? Keď ťa knifnem, tak určite nie. Koko, prežil som. Knife ho. Piči, potrebujem ťa. Fail, no. Ne, ty kokot! Fakt ti jebe! Čo zase píše ty vole po švédsky? Kokot jeden. To je možno áno, man. Pretáhne mu mamku. Má hlavu a hit. Single. Ty čo robíš? Nepýtaj sa ma! Sam Nevium Ako Sam to Spravel. Do piče, zabij ho. Je nahý, Dugo. Je nahý, Dugo. Však už dostal hit odo mňa. Do piče. Koľko som mu dal? No tomu, čo si zabil som Ja ti príjem. Ja ti príjem. Marek, strkáš si ostré predmety do ryti? Jak sa vedelo? Hlavne uhorku. A potom ju zješ? No. Taká dobrá, taká prichude. Taká nutela. Čo drž pičo napríklad. Ja vidím go. Good fight, no. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még behalok. Dobra, no. Čo plačeš? No... Ne, Daniel ma chytil za penis. Dobre, no. Sranduj. Amo ale však už máme typka tohoto pojebaného. Modrého. Ktorý má 70 hodín, nevie hrať nič a nemá ani reflexy. Čo, starý kokot. Starý kokot. No. Ideme prehrať, alebo jak to vyzerá? To je mid alebo side? Mám sa k tomu vyjadrovať. Nej? Najrýchlejšia výhra? V živote? Daniel? Vieš, koľko nám trvala hra vo Wingmane? Fuj, ja mám vanilla knife, fuj. Podobne. Hráme proti desine, ináč len tak medzi nami. Flow. Go be fast. Hi, team. B. Aha, on sa disconnectol. Dvaja. Hello. Nemám počuť. Ale choď už do piče! He's not coming, I guess. Marek, moc nahlásať ti rodičia. Daj. Však to je z obývačky do piče, ledva ich ja do kúra počujem. MC Baba. In my ass. OK, no problem. To say arigato. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillah. İnşallah brother. Maşallah kardeş.
Miał som long gone, bráško, ja to savujem. Dej fuj do piče, kde je tá bomba? Kde je tá bomba, skurvená? They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker, have my big body and they see. Know it's happening, bitch. R.I.P. Bitch, lay down.